Bog svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli u moj novi video. Mjesec lipanj je mjesec koji se obilježava kao mjesec LGBT zajednice. Tu se događaju povorke ponosa ili Pride, zatim razne manifestacije, eventi, sve kako bi se educirali ljudi o LGBT zajednici i o LGBT kulturi. Upravo iz tog razloga ja sam odlučio ovaj mjesec posvetiti nekoliko videa na tu temu. Tako da kroz 6. mjesec će biti vrlo zanimljivih videa na temu LGBT zajednice i LGBT kulture. Kao što vidite, ja sam se pripremio, imam ovu LGBT mašnicu, koja baš mi ne stoji dobro jer nekako mi malo visi. Ona treba zapravo na košulju, a ja ne nosim baš košulje. I naravno imam ovdje gay ikonu jednu, a to je Britney Spears. It's Britney, bitch. Da sam pokušao napraviti nekakvu dugu, ali nije mi baš uspjelo, no nema veze. Ispričat ću vam što se to dogodilo točno, odnosno što se promijenilo u mome životu godinu dana nakon što svi znaju da sam gay. Nabacite like i pretplatite se na moj kanal za još ovakvog sadržaja kojeg će biti u mjesecu lipnju, a idemo sada na priču. 14.3. više od godinu dana, negdje godinu i po otprilike, sam izbacio coming out video na svome YouTube kanalu koji je onako razdrmao sve moje životne sfere, ajmo tako se izrazit. Bio je to dosta kompleksan i težak video za mene, samo da ga objavim i da ga napravim. I koliko god možda izgleda da sam ja to super ishendlao, bilo je tu puno drame iza toga svega i u ovom videu ću upravo to ispričati. 14.3. ja sam na svome kanalu obznanio svojoj publici da sam homoseksualne orijentacije, da sam gay, i to je bila jedna velika prekretnica što se tiče i moje karijere, YouTube karijere, ali i mog privatnog života. Naravno, kada sam odlučio napraviti uopće taj video i kada sam to podijelio sa nekim bliskim osobama, bilo je bliskih osoba koji su me naravno podržale i rekao da je to super, da to treba na ovom području raditi, treba osvijestiti ljude, treba ih educirati, da različito zapravo treba prihvaćati, no naravno bilo je tu i osoba koje to nije mi se to svidjelo. Uopće mi se to nije svidjelo. No prvenstveno zašto sam ja uopće odlučio to napraviti je zato što ja sam u svom privatnom životu svojim prijateljima, obitelji i tako dalje, suradnicima rekao svoju seksualnu orijentaciju. Sve je bilo super, ali jednostavno sa svojom publikom sam se htio povezati još na taj način da ne moram sad kad upalim kameru se pretvarati, oj da, cure volim, cure, mislim obožavam cure, ali ne na način da želim s njima imati obitelj i tako dalje ili da ću se zaljubiti u njih, nego ću im se više diviti kao ikoni Britney Spears. Jednostavno odlučio sam da želim imati publiku koja će me poznavati u potpunosti i koja će prihvaćati me u potpunosti, a ne da se ja moram skrivati. Unatoč tome što su me neke osobe odgovarale od toga, ja sam objavio taj video i zapravo bio sam iznenađen prvim reakcijama na taj video, zato što ja sam očekivao iskreno, kao što su me mnogi uvjeravali, da će biti jako puno negativnih komentara, jer za mene ok, neki ljudi su smatrali da sam gay, nekima uopće to nije bilo na pameti, neki su zaista ostali iznenađeni i jednostavno očekivao sam, ajmo reći, možda malo negativni feedback, ali ljudi moji nakon izlaska coming out videa, komentari su bili actually jako pozitivni. Znači ja sam se morao potruditi da bi našao neki negativan komentar. Znači bio je to naravno komentar kao peder si, ubi pedera i tak dalje, to je već ono komentar koji mora biti ispod jednog videa youtubera, nebitno on gay ili ne, znači to mora stajat, to je ko sveto pismo. Bilo je naravno takvih komentara, ali nije bilo zapravo nikakvih negativnih u smislu ok, razočarao sam, više te neću gledati. Možda je bilo par takvih, eto, ja sam očekivao ih puno više i to me zaista ugodno iznenadilo. No u jednom trenutku smo i počeli padati pretplatnici, to se dogodilo zato što od tih pretplatnika koje sam ja onda imao, naravno nisu svi bili otvorenog uma i nisu svi bili liberalni, nekima se to nije svidjelo i zapravo su ošli sa mojih društvenih mreža, ali nekoliko dana kasnije došli su novi pretplatnici, ljudi koji su zavoljeli moj coming out video, odnosno kojima se svidjela moja iskrenost, koji su to poštivali i zapratili su me. Tako da sam ja zapravo nakon coming out videa dobio još veći broj pratitelja, što me također iznenadilo jer ja sam očekivao da će meni past broj pratitelja, zato što eto, živimo na Balkanu. Danas taj video ima preko 300.000 pregleda, preko 20.000 lajkova i preko 4.000 komentara. Ja sam izuzetno ponosan na taj video zato što nakon tog videa stizale su mi poruke kao na primjer, najviše su me dirnule poruke koje su stigle iz Njemačke, Irske, znači iz Europe, od ljudi, zapravo LGBT zajednice koja je ošla sa Balkana zato što eto jednostavno nije vidjela svoj
život ovdje, ošli su, bilo mi je teško napustiti svoju obitelj, svoje prijatelje. Oni su mi pisali kako im je neizmjerno drago to što napokon na Balkanu se priča o tome, što napokon na Balkanu se neko izjasnio, je neko rekao na glas jasno i glasno svoju seksualnu orijentaciju. Bilo je dosta takvih poruka, to me najviše dirnulo jer nekako baš sam mogao u tim porukama osjetiti nekakvu nostalgiju, jer Balkan je super actually. Ja, na primjer za Hrvatsku gdje živim, ja obožavam Hrvatsku. Ja uvijek kažem da ok, ako mi se nešto ne sviđa ovdje, na primjer Balkan je dosta možda zadrto mjesto, ali zato sam ja tu koji mogu napraviti promjenu, evo, barem na svojim društvenim mrežama, to je možda neki mali korak, ali opet može ići ka nečem većem. Ja kada sad pogledam svoj coming out video, ja iskreno ne vidim niti jednu grešku u njemu. Inače, kada gledam svoje stare video, uvijek kažem joj vid budale. Jao, šta sam to rekao, kak sam to smontirao, čupaj kablove, briši to. No kada pogledam coming out video, zaista ne vidim ništa krivo, zato što taj video je bio full iskren. Znači, to je bilo 100% iskreno i jednostavno ja sam to snimio tako kako sam snimio, kako sam se osjećao, tako sam ismontirao, izbacio van i za mene je to bez greška. No naravno, neke osobe su vidjele greške. Ja jednostavno moram prokomentirati kakve su to greške uvidjeli neki drugi ljudi. Moram izdvojiti komentare koji su stigli do mene, koji su rekli da su neke osobe pogledale moj coming out video i da su zato postale gej. Svenki veštica, Svenki je bacio urok na coming out video i svako ko pogleda coming out video je postao gej. Očigledno, znači 300 je nešto tisuća ljudi je postalo gej. Naravno, moj coming out video nikog nije preobratio i nije nikakav urok postavljen na njega, već moj coming out video je tu da bi možda se neke osobe zapitale što se tiče svoje seksualnosti, da bi se educirale i da zapravo bi prihvatile sebe ukoliko jesu neke druge seksualnosti. Znači, to je sve što moj coming out video je, znači iskrenost u vezi mene, da podijelim to sa svojom publikom i da educiram ljude, da ih potaknem na razmišljanje. To je to. Ništa drugo, nema uroka. No, mene zapravo najviše razočarao, ajmo tako reći. Razočarali su me komentari LGBT zajednice, odnosno mojih bližih prijatelja, znači gej osoba, koji su mi rekli kako to nije dobro baš napravljeno, kao ja sam govorio cijelo vrijeme problem, kako je biti gej problem. Zašto je gej biti problem? I onda sam ja njih pitao, dobro, ako gej nije biti problem u Hrvatskoj, odnosno na Balkanu, zašto se ti skrivaš vani, zašto ne poljubiš svog dečka vani, zašto tvoji roditelji ne znaju da si ti gej, zašto lažeš drugima da voliš cure? Baš sam tu malo pukao i onda su te osobe kao, pa da, eto, tako će onda ljudi misliti da je to problem. Pa je problem. Za mene je biti gej više mi to nije problem, ali prije mi je bio problem biti gej u srednjoj školi, u osnovnoj školi, gdje god da sam se u manjoj sredini kao selo u kojem sam živio. Znači, da, gej je biti problem, zato što bio sam ograničen u mnogo pogleda. Sada neću pričati o tome tu, to imate u coming out videu, to možete detaljno sve tam pogledati. Pokušao sam zapravo objasniti tim nekim osobama da zapravo je problem to kako oni žive i da oni ne bi trebali tako živjeti, da bi trebali živjeti potpuno slobodno i da bi trebali potpuno bez ikakvog straha reći koga vole i s kim su u vezi, s kim žele živjeti i tako dalje. No ok, sad sam ja malo pričao o tim negativnostima, no idemo na ove pozitivne strane koje su se dogodile nakon mog coming out videa. Kao što sam već rekao malo prije, broj pratitelja mi se povećao, publika mi je postala čvršća, dobio sam publiku koja je liberalna, koja ima ista razmišljanja kao ja. Također došle su mi razne nove poslovne ponude, što sam ja mislio da to baš neće isto biti tako, mislio sam da niko neće htjeti možda raditi sa youtuberom koji je gej, ali to nije bilo tako. Actually klijenti, odnosno nekakvi brendovi koji su full liberalni, otvoreni, baš zato htjeli raditi sa mnom, to me također pozitivno iznenadilo. Dobio sam na stotine poruka podrške za mene, ali i zahvale zapravo koji su mi drugi pisali koliko sam im pomogao i da možda toga nisam ni svjestan da bi to trebalo znati. Što se tiče mene privatno, ja sam privatno još više, ajmo reći, procvao, oslobodio se, nemam više tog skrivanja, baš živim onako slobodno. Da popravim mašnicu malo. Zapravo evo sada završim ovaj video da kažem, znači barem da ja znam, da sam ja svjestan, nisam imao niti jednu neugodnost u vezi svog coming out videa. Dapače, imao sam samo pozitivne strane. I još jednom, ja ne želim nikog da ne ispadne opet da sam bacio urok u ovaj video, čiribu čiriba, ha ha ha. Ne, ja nikog ne nagovaram da mora biti geo, da se treba prilagoditi LGBT zajednice, da mora voljeti LGBT kulturu. Ne, to će svako odabrati. Samo želim približiti vam da actually LGBT zajednica i LGBT kultura je super i da ne trebate imati predrasuda o nama
jer sve što mi želimo je to da budemo slobodni i da živimo zapravo ravnopravno kao i svi ostali, što znači da mogu bez problema držati svog dečka za ruku vani, poljubiti ga bez misli, ok, hoćemo sad neko prebit i tak dalje, razumijete me. Uglavnom, još jedanput se želim zahvaliti svima što ste podržali moj coming out video prije godinu dana, što me i dalje podržavate i što ćete, nadam se, podržati i ove videe koje idu u ovom mjesecu u lipnju na mome YouTube kanalu. Biće još raznih videa, jako se veselim vam sve to smontirati i pustiti na moj YouTube kanal, tako da nabacite like, pretplatite se na moj YouTube kanal i mi se gledamo uskoro. Hvala vam puno i eto, vidimo se. Bok!